Kuxeka umhlaziyi okuyena ogxeke abalandeli bamthandeni nabakhuzani sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbukiso njengamanje ukubingelela yena mathinda qobe intombi zomgqomela behlaka abanye baqomela imali siwazi ngana kwethu ungabe usuku lakho lokuqala la ngicela wenze okulungile press i-subscribe button share uphinde comment khona nakho konke uma usubscribe bike marakhamba usenze ukuthi ube wena oqala uthola notification mase ufake ivideo phambili engandla kwethu umhlaziyi lapha ke ojwayele ukuyihlaziyela nje izinto eziningi esingeke sithi uhlaziyeza maskandi kuphela usiyamiyeza enkundleni yaziwa ngo-TikTok ubeke esegxeka abalandeli bamaskandi noma-ke abalandeli bakhuzani nomthandeni ukuthi lento abayenzayo kuqala ngabo nqa ukuthi belandele umculo beze bengene shi ey'mpilweni zakhe. Akaze ngezwa kuthiwa abalandeli baBig Zulu bakhuluma ngokuthi uBig Zulu unani, unayiphi imoto, unani nani. So ngala kwethu ngaphandle komusho isikhathi sakhe sigxume sihlale kuyona-ke ividiyo yakhe yosiyamiyeza ekhuluma. Kunento engihlulayo ukuyi-understanda la. Lento ngihlezi ngizama usuku nosuku. And ngayibuza. Ngibone enye indoda, ngisazi noma yayiposte kwamthandeni manqele yini into ekanjalo ikhuluma ngomuzi wakhona. Into engihlulwe uku-understand ukuthi laba futhi labahlezi bekhuluma ngempumelelo yabanye abafana abawontanga babo abanye baze babe badala kunabo. Banazo iningane, mabe nazo ingane bazalelwe lona luphi lolu hlobo lamantombazana olunenkinga kangaka emakhanda. And baphila impiloni nhloboni yempilo. Angeke phela kuyasa wena upost imonto yomunye umfana wenza ama-enquiries ukuthi kambe yile monto le iVoque le bomvu Range Rover yadayiswa kwaSwapha kwathengiwa ini awungabe Fortune engabe Ford wathi kuphi lokhu ukhuzani wenzeni uthenga imonto ye-Uber yonke lento lena kanjani ngoba both of these people, like, they are successful in different ways, but both of them are successful. That's what we can say. So mina lento ngiqala ukuyibona ngamaskanda ngaze ngibone abalandeli boBig Zulu beposta bekhuluma ngokuthi uBig Zulu unendle enjani kanjani kuphi bekhuluma ngemizi yabo. Kanti guys anilandela umculo. Kulungileke mhlawumbe banilwane izimpizeli lezi zasemculweni kuphela. But nize niyongena kuma personal lives wabo ukuthi kwenzakalani kanjani ubani bafethu ngeke nina ngazi ukuthi ninjani. Ujabula impela engathi into yakho noma ngamfowenu noma balwe badefende yonke lento lokukhulunywa ngempumelelo yabanye abafana. Hayi bafethu nina into ezenzayo strange. Kushona ilanga kubangwa indaba yemonto. Zifakwe njengama-profile picture izipostwe kwenziwe ayinolunye uhlobo lothando madoda ngeke kudiscuss impela umuntu ancamela ukufa kusuka impilo eyithupha engaka hayi bafethu ngeke yazi ukuthi ngo-12 kusahleli ukuthi ngo-12 nje ungalindelele lutho ipost mode uyayibuka few seconds 1 minute ago umuntu ubhizi ucabanga nokhuzani ucabanga nomthandeni nje. Hayi kulungile mhlawumbe abantu bathola imali.